خب سلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. حالا امروز ما در پیاز بارکری یک روزی بعد خیلی اکاوا دیو روزه تجربه داره. دیگه خیلی شرط کردیم بودن که تا تا بگیریم با خیلی 200,000 ما گفتن یک کارش وضعی تره. خیلی به هر حال خوب کالی بیله یک 7 روز دوام میکنه گفتن نه 7 روز دوام میکنه. Так что я к ним велел волос, да? Agar nagrize, так вам вела руболи аравика ти бастаги. Фарод кардан ки пиёз бор кардагимона фурорим на саросима дайда рафтестим. Ана уҷо боғдам надорам ки вай. Ай хулоса барои 200,000 кор кардан. Сокта меҷаҳам ба ислӯи бачаку. خب یک پولیش رو تمام کردیم. این پولی دیگریش های انا خب پولی دیگریش هم بازی تمام شده است. بچه کار کرده است. خب دا میگن که با برای ایلوواگی کار کردن شب ساعتی انا بعد ساعتی 7 کار میکنه. ساعتش 20,000 وون میگم میتین. اگر خیلی تا ساعت 10 شب اگر هم گونه کار کنیم خب 260,000 وون میشود. 260,000 وون شد اگر خب با دلار گردونیم خب 200 دلار میشود که در روزش خب کار کنیم. خب اما تا اومدن پورتری دیگری ما استراحت میکنیم. یک آب مینوشیم نگاه میکنیم که پورتر دیگری کی میبیاند. خب برای معلومات دیگر خب باز میبینیم که دوام کار چگونه میشود. برای تمام نصف روزی یا که عبید برای چی میدین خب بگه شب تا ساعت 10 کار میکنیم یا نه. خب در ادامه باز برای شما نشون میدیم. خب اینا پیاز بار کردیم و اون پورتر پیش هم میبینیم که آمدن باز میریم بارش کرده با میریم میفروشیم. پیاز بارکنی فروردن حتمی چی؟ با پیاز بارکنی بریم چی؟ خب استودنت کافو نپارولی با پارو آی سیگار نه اینجا آی نه کافو آی اینجا با پیاز نبوده است. اینو شناسی باشه با بار میکنیم کارش تو ساعت آدی بگاهش میکنه پیاز بارکنی. Oye, acabó la champion reporter Carla Luz. Önce durmadan bakacağız. Ne bileyim çora hamasha yakta. Bu maşinle bor میکنیم پورتردا. انا پورتر میبره. ها بیشتر وقتا خودمون میریم میفروریم. بیشتر وقتا با نفرهای دیگه از اونجا میفرورن. خب اینم خیلی کار میره. میگیریم در پورت تل میزنیم. بار میکنیم. خب یک نفر دیگه هم ماشین های کردن میتونه. گفتن که پورت را خودش برای جابجا کنه. پورت را جابجا میکنه. یک نفر دیگه با پورت پر میبره. با پورت خالی را میمونه. خالی را پر میکنیم. با پورتری انا پرا میگیره میبره. از این را زوادید کردیست است. باید بیاره در اینجا مونه ما می پیازو را بار کنیم. خب حتی عبی طول خیلی وقت است. خیلی با دوامش با میبینیم. خب از برای پورتر را رخ شدیستیم. این باید پورتر همجا بیا پیازو را بار کنه. خب короче говоря гуфти бачо ана ҳозир нафаре ки мо кор карда истодем холодильник дора ана пиёз арзон мехара аз замино барада холодильникш мезана бо вақти вай шавад бо нархи қиматтар мефурӯшад.
ана хуб ин сеюм ё чорум замин аст ки мо дар портер бор карда истодем ва портер бурда истода азоз як портер бор кардем бурду ана хуҷаин ё ки чӣ хеле ки мегӯянд саҷан омад ва моро аз портер фаровард ва гуфт ки ҳамин заминро шумо кушед ки портер навбатӣ мебиёяд. хуб хай бо давом чизе шуд. хуб бо дар мавридаш гап мезанем. хуб ин эзори гизалара 7000 гиртем адина 6000 чанд хай короче 70 сомон 70 сомони эзори гизалара гирифтем. тинакай гуфтан барои кора. хуб гирифтем ша ини пане патинку ана вазбин ира анҷонӣ меган ино анҷонӣ меган барои кор неҷаш оҳана беи корда намегирам удама лекин хай вазбина ира 35000 гирифтем анҷонира патинкуша. хуб 35000-ш ҳудудан қариб таи 400 сомон мешавад. ана хеле эзори клоуди вайни намуди вайниш набудра сабзи вайш хамиша гирифтем. не обети мо седа борон мебора гуфтестан. хуб агар борон бора меган хуб пула нисфа метиян ё ки ягон қисматша наметиян ба хотири боридани борон ва накардани кор. хуб ҳозир ҳаво абрӣ аст. ку бинем ку чӣ гап мешавад. борон мебора намебора корро анҷом метиҳем наметиҳем. хуб ина якта боронам омадааст. намедонем чӣ қадар вай мешавад. ина мошини морам омад.